Bibarwa ko mu batuye isi abasaga 3,000 n'abantu 28 aribo bonyine batunze arenga miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku giti cyabo. No kuvuga ko buri umwe muri bo atunze arenga trillion na miliyari 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Igitangaje nuko muri aba bagabo n'abagore 328 batunze ibifaranga byose, 22 nibo bonyine bo ku mugabane wa Afrika. Ubyumve neza ko Afrika igizwe n'ibihugu 54 biramutse byibumbiye hamwe bikaba igihugu kimwe. Cyaba ari igihugu cya 10 ku rutonde rw'ibihugu 10 bya mbere byaba bitunze abayirwe benshi batunze za miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rukaba rutonde rwaba ruhagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite abatunze iyi miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 902. Ubushinwa bukagira 516, Ubuhinde bwo bukagira 205, hagakurikira ibindi bihugu bigiye bifite abarenga 50 nka Canada, Uburusiya, Ubudage, Brazil, Ubwongereza na Hong Kong. Afrika yabarwa nk'igihugu kimwe igakurikira. Ibaze ko n'abangaba 22 bo ku mugabane wa Afrika nabo babarirwa mu bihugu 7 gusa birimo Afrika y'Epfo, Misiri, Nigeria, Morocco, Algeria, Tanzania na Zimbabwe. Nakubishidikanyaho nibyo mu Rwanda nta muntu tugira utunze miliyari mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nubwo imeze bityo, abantu benshi ntago bazi ko umwe mu bajejetanote bigeze babo ku mugabane wa Afrika yavukiye hano iwacu mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 13 gusa uruganda rwa Motorola rukoze telefone ngendanwa ya mbere yabashije kuba yahamagara indi telefone adakoreshejwe imigozi, ikaba fone yashyizwe hanze n'uru ruganda mu 1973. Miko Rwayitare wavukiye mu Rwanda niwe wabaye umunyafrika wa mbere wakoresheje ino telefone mu 1986. Iki gihe yahise anashinga isosiyete y'itumanaho yabaye ya mbere yashinzwe ku mugabane wa Afrika yitwaga Telcel. Yari ifite icyicaro Kinshasa hano hirya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Iyi sosiyete y'itumanaho ntiyakoreraga muri Kongo gusa, ahubwo yakoreraga mu bihugu 12 birimo Benin, Burkina Faso, Burundi, Cote d'Ivoire, Gabon, Niger, Uganda, Central Africa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Togo, Zambia na Zimbabwe. Uyu mugabo ni nawe ufite agahigo ka mbere k'umwirabura wa mbere wabayeho mu mateka y'isi washinze uruganda rwa wine hanze y'umugabane wa Afrika, akaba nyiri hotel Milcorin iri mu mujyi wa Kigali, ndetse yari afite n'inzozi zo gushyiraho kaminuza igamije guteza imbere imitekerereze y'urubyiruko rwa Afrika, nyamara bigamo bose nta n'urutoboye bishyura. Gusa yaje kwitaba Imana ibi byose atarabigeraho mu kwa 9 mu 2007 apfiriye i Brussels mu Bubiligi. Byabarwaga ko afite umutungo uhagaze miliyari 3 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yari afite imitungo myinshi cyane muri Afrika y'Epfo, aho yanabaye igihe kinini cy'ubuzima bwe bwose. Ubyumve neza ko yari anafite apartment n'amazu i Johannesburg ho muri Afrika y'Epfo. Uyu munsi mu rw'imisozi 1000 hari umuherwe nayo warahiye akirenga, akavuga ko mu myaka mike iri imbere agomba kuba umwe mu bazaba batunze miliyari mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibarwa ko bazaba ari 30 mu myaka iri imbere. Akavuga ko ari we munyarwanda wa mbere ugomba kubigeraho, anafite ubwene gihugu bw'u Rwanda, yewe yaranavukiye mu Rwanda, ndetse nako kavagari k'ibyo bifaranga byose akabivana muri business zigiye zitandukanye azakorera mu Rwanda. Akanavuga ko ngo mu minsi iri imbere itari myinshi agomba kubaho nka bamwe mu baherwe bakomeye ku mugabane wa Afrika, nka Aliko Dangote nawe akagira indege ye bwite azajya akoresha mu ngendo ze bwite, akagira ikibuga cy'indege cye bwite iwe mu rugo, kandi kugeza ubu anafite inzu ifite igisenge kiriho umwanya wa parikaho kajugujugu, kuko avuga ko guhera mu mwaka wo muri 2006 yari afite inzozi zo kugura kajugujugu ye bwite azajya akoresha mu ngendo ze za hato na hato akora za buri munsi. Ariko ubu akaba ageze ku rwego rwo gushaka kugura indege nini ye bwite nka zimwe z'abaherwe bakomeye mu isi cyangwa ibyamamare ku rwego rw'isi nka Cristiano Ronaldo, Messi cyangwa abandi banyamuziki bakomeye mu isi hose. Ni Munyakazi utari wa muziki ubyiyita, ahubwo ni amazina y'inyakuri yahawe n'ababyeyi. Munyakazi Sadathe, umugabo ukunze kumvikana mu matwi y'abanyarwanda benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa abakurikiranira hafi ibijyanye na siporo nyarwanda, kuko anaherutse gutangaza ko ashaka kugura ekipe ya Rayon Sport arenga miliyari 5 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibaze ko aherutse kugirana ikiganiro n'ikinyamakuru Igihe cyamaze isaha n'iminota 10 cyose kivuga ku mitungo ye gusa. Aha ni naho rero yavugiye yuko igihe yinjije amafaranga menshi akumva aranezerewe, ngo icyo gihe yinjije akaba miliyari mu mafaranga y'u Rwanda mu kwezi kumwe gusa.
ibaze kwinjiza miliyoni zisatira igihumbi mu minsi 30 gusa. Aya ni amafaranga abanyarwanda benshi dutekereza tukarabya indimi naho turayabona isibye gusa muri filime. Muri iki kiganiro Sadathe yarabajijwe ngo imitungo yose afite atekereza ko yafite agaciro kangana iki. Mu gusubiza abanza gutekereza cyane bisa nkaho nawe ubwo atazi neza amafaranga atunze yose hamwe. None uyu nindi ni muntu ki winjiza amafaranga angana gutya mu gihe kingana n'ukwezi gusa? Uyu mugabo utunze imitungo ingana gutya se abaye hati? Icyizere cyo kuzatunga trillion na miliyari 400 mu mafaranga y'u Rwanda agikurahe? Ubundi amafaranga yose avahe? Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Umunsi nzumva mfite nitwa biliyona mu madolari rwose, miliyarderi y'andolari rwose. Kuva uwo munsi nzatangaza ko ndi umukire. Amafaranga abereho kuntunga ntabwo mbereho kuyatunga, niko we abivuga. Uyu mugabo ukize byuzuye ubyumve neza ko mu isaha imwe gusa yinjiriza leta y'u Rwanda ibihumbi 87 n'amafaranga 416, bukajya kwira ashyize mu isanduku ya leta arenga miliyoni 2,100,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Ntabwo bikunda kubaho yuko yagirana ikiganiro n'itangazamakuru ngo kirangire atavuze ko mu myaka mike iri imbere azaba ari umwe mu baherwe bavuga ari kijyana ku mugabane wa Afurika, kuko ngo azaba atunze miliyari mu madolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umunyarwanda wakunze kumvikana cyane muri ekipe ya Rayon Sport, akaba umugabo ukunda kuvugisha ukuri kuzuye ku bijyanye n'imitungo ye, bituma abenshi badasiba kumwibazaho byinshi. Nko ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 2023, Sadathe yanyarukiye kuri X yahoze yitwa Twitter, maze agira ati: umunsi w'ejo abakontabule banjye banyeretse umusoro twishyuye mu mwaka wo muri 2022, aho yishyuye TVA kuri facture yatanze ya miliyoni 427 ibihumbi 107 n'amafaranga 47 y'u Rwanda. Icyo gihe yishyuye TVA aho yaguze ibintu ya miliyoni 328 n'ibihumbi 284 n'amafaranga 487. Icyo gihe kandi yanishyuriye umusoro abakozi be TPR wa miliyoni 10 n'ibihumbi 377 n'amafaranga 75 y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko mu mwaka wo muri 2022 uyu mugabo yatanze umusoro wose hamwe wa miliyoni 735 ibihumbi 735 n'amafaranga 609 y'u Rwanda, muri miliyari zirenga 10 z'amafaranga yose yakoresheje muri uwo mwaka. Umukire MUNYAKAZI Sadathe yavutse mu 1981. Yavutse ari umwana w'imfura mu muryango w'abana 4, ukaba umuryango wa Gikristo mu idini Gatolika, ari naho yabatirijwe agahabwa izina David. Gusa yaje kwerekeza mu idini ya Islam, ari naho yaje kwitwa Sadathe aho kuba David. Uyu muherwe yavukiye mu karere ka Nyanza ahahoze komine Nongwe i Busoro. Wari umuryango w'abana 6, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yasize 2 gusa, aribo Sadathe n'undi muvandimwe umwe gusa. Abandi bose barishwe icyo gihe. Anavuga ko igihe ababyeyi be bicwaga ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 ari itariki atazigera yibagirwa, ndetse ngo itariki nta n'ubwo igereranyika kuko ajya anatekereza uno munsi agashiduka azanye amarira mu maso. Muri Gicurasi ho mu 1994 MUNYAKAZI Sadathe yaje kwinjira mu muryango wa FPR Inkotanyi, nyuma y'uko inkotanyi zari zimaze kumutabara we n'umuvandimwe we zibasanze mu Ruhango ku itariki 28 Gicurasi mu 1994, maze rero ahitamo kugumana nazo ndetse n'abarwanana urugamba nabo rwo kubohora igihugu. Igihe inkotanyi zari zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Sadathe na murumuna we bahise bajya kubana na nyirasenge wabo, bavuga ko jenoside atazigera yibagirwa bibaho. Ati: uzi kubyuka ukabura abawe n'ibyawe byose, abavandimwe n'inshuti bose ukababura, kandi ukabamburwa n'abaturanyi mwasangiraga byose. Nyuma ya jenoside kandi Sadathe yasubiye mu ishuri, mu mashuri yisumbuye yiga ibijyanye n'ubukungu, aminuriza mu bwubatsi, aho ubona afite kampani ikora imirimo y'ubwubatsi yitwa Rwanda Limited. Mu 1998 Sadathe afite imyaka 17 gusa yisanze yateye inda umukobwa, ariko nigeze amutererana, ahubwo byarangiye amugize umugore. Icyo gihe nubwo yari akiri muto mu myaka ye mike cyane,
gusa byaje no kurangira aba bombi bakoze imihango y'ubukwe n'ubundi, aho uyu munsi bafitanye abana 5. Umukuru muri bo akaba afite imyaka 28 y'amavuko. Niye jambo rikomeretsa wigeze kubwirwa mu buzima? Abantu kumbwira ngo data ni intera hamwe kandi yarazize jenoside. Bavuga ko uyu mugore babanye akiri muto ari umugore mwiza wamukunze ntacyo afite, nta mafaranga nta n'umubiri Sadathe yari afite icyo gihe. Mu mwaka wo muri 2006 uyu mugabo yafunzwe iminsi 29 azira gushinjwa kwica inka z'abaturage ziri hagati y'6 n'9, ariko byaje kugaragara nyuma y'uko yarenganaga ntabyo yakoze maze arerekurwa nyuma y'iyo minsi 29. Muri uwo mwaka kandi we n'umugore batangiye kwikorera ku giti cyabo, aho batangiye bashinga kampani yabo bwite yo gukora ibijyanye n'icapiro, papiteri ndetse n'ibijyanye n'imitako. Ndetse icyo gihe Sadathe yari asanzwe afite akazi ka leta aho yakoraga muri banki populaire. Birumvikana ko nk'umuntu wakoraga muri banki icyo gihe yagendaga asaba inguzanyo gake gake kugira ngo ibikorwa bye bibashe kuba byatera imbere. Mu mwaka wa 2008 yaje gusezera akazi yakoraga muri banki populaire maze yerekeza byuzuye mu guteza imbere kampani ze yari yaramaze gushinga. We yumvaga ko kuba yarakoreraga banki kunguka nawe yakwikorera kunguka, niko yabyumvaga, ariko si byahuriye nabyo ku kibuga cya business. Bihabanye n'ibi ngibi cyane rwose kuko yakubitanye n'ibihombo byanatumye ashirirwa burundu, atanya no kugurisha intebe zo mu nzu. Avuga ko yamaze imyaka 2 apiganira amasoko ya leta ariko nta soko na rimwe yari yabona. Gusa aje kubona ikiraka cyamuzamuye cyo gukorana n'abarabu umushinga wo kubaka Centre Islamique mu karere ka Bugesera wari uhagaze miliyoni 300, ari nabwo yatangiraga kubona ibiraka byinshi hirya no hino mu gihugu, cyane nk'ibiraka byo kubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo, kugeza ubwo uyu munsi iyi kampani y'ubwubatsi ye iri mu zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ku tariki 14 Nyakanga mu 2019 Munyakazi Sadathe yatorewe kuyobora ekipe ya Rayon Sport mu nteko rusange asimbuye Paul Muvunyi wari umaze imyaka 2 ayiyoboye. Akigera kuri umwanya yatangiye gushwanashwana bya hato na hato n'abari bagize komite y'iyi ekipe, ndetse nyuma y'igihe kinini muri ekipe havugamo ibibazo akangari, byarangiye komite y'iyi ekipe yegujwe mu nama ikomeye yabaye ku tariki 22 Nzeri mu 2020. Nyuma yo kweguzwa, amagambo yavuzwe kuri uyu mugabo yari cyose, aho we avuga ko muri iyi minsi abantu birirwaga bamutuka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umugore we yakomeje kumuba hafi muri ibyo byose, ndetse nawe ubwe ntiyigeze acika intege ku ntego yo gushyira Rayon Sport mu cyerekezo cya nyacyo. Sadathe yavuze ko mu gihe yayoboraga Rayon Sport, kampani y'ubwubatsi Karame Rwanda Limited ngo yaje guhura n'ibihombo bikomeye, ndetse ngo namwe mu masoko yari afite yari akomeje guhomba. Munyakazi Sadathe akunda gusohoka kandi agasohokana n'umuryango we, akaba umufana ukomeye wa equipe Liverpool, agakunda kwiyumvira imiziki ituje cyane, ndetse mu bahanzi bo mu Rwanda akunda musoshomura ku rwego rwo hejuru, ndetse avuga ko umuntu afatiraho icyitegererezo ari umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame. Avuga ko kuri we ibyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakoze nta wundi wigeze ubikora mu isi hose, ndetse akavuga ko uwumva neza ibyo avuga azagera kure. Perezida Paul Kagame yafashe abantu be abazana mu gihugu cye. Ibyo na Musa yarabikoze. Musa wa undi bita Mose muri Bibiliya, sibyo? Avana abantu mu Egiputa bajyana i Kanani. Perezida Paul Kagame we yabakuye ku isi yose, abari Buganda, abari Burundi, arabaza, ariko anahagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Yayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside. Nta muntu umwe ku isi wakoze urugamba rwo guhagarika jenoside, donc wayoboye urwo rugamba, kuko jenoside yakorewe Abayahudi yahagaritswe n'isi yose. Uyu mugabo avuga ko yiziho inenge igaragarira buri wese yo kuvuga ibintu uko biri, nace ku ruhande we, kandi akavuga ko abantu bagashimishijwe no kuzamurana ndetse no gufashanya mu gukoresha neza amahirwe igihugu cyatanze. Uwavuga ko kugira ngo umuntu akire agomba gukora, ndetse uyu munsi bibarwa ko afite umutungo uhagaze miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ngo nta na rimwe ku ijana aragira ko ashaka kugera kuko agifite urugendo rurerure. Ati njyewe nzemera neza koko ndi umuherwe ari uko ngize arenga miliyari mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo umuntu asuzugura ngo umushahara ngo ni muto,
narahereye ku 18 nkorera amafaranga cyangwa narahereye ku 9 byo mu mavakansi, umuntu nk'uwo ndamuseka. Ndetse abana b'uyu mugabo bafite imodoka kandi nziza ndetse zihenze cyane, nawe ubwo akagenda mu modoka ya Vewiti igura arenga miliyoni 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Ariko ngo igitangaje ni uko umugore we agenda mu modoka ihenze kumurusha, kuko agenda muri Mercedes Benz S63 AMG ibarirwa agaciro karenga miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ubyumve neza ko kampani ye y'ubwubatsi nayo ifite imodoka zirenga 18 bakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Wakanagira isaha ya Rolex ifite agaciro k'ibihumbi 10 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya kabarenga miliyoni 14 mu mafaranga y'u Rwanda. Akagira urugo rufite igisenge kiri ikibuga cy'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu, ndetse iyo nzu ikagira umwanya wo gukoreramo siporo, aho gukorera ka massage, ikagira piscine, amasaro meza agiye anyuranye arimo intebe n'imitako by'agatangaza n'ibyumba by'agatangaza. Avuga ko yahoze ashaka kuba umunyarwanda wa mbere ugomba kugura indege bwite nk'uko abandi bakire b'imahanga babigenza, aho baba bafite indege zabo bwite bakoresha igihe bashakiye. Ati iyo kajugujugu yakagombye kugurwa, ariko nanone nongereye inzozi zanjye numva ahubwo ngomba kugura indege nini yanjye bwite, private jet. Ni umukire ngo ukeneye indege ku giti cye, azajya ajyana gutemberana hirya no hino, agatembera nka Nyungwe ayirebera hejuru nk'abandi baherwe bose. None ubukungu bw'uyu mugabo buzagarukira he mu by'ukuri? Mudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyushije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora, ushobora kuba wankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Nkoresha handle Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.